Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome to the world of days where beauty meets. Amen. Ia vi ia le tole nei vai ngale fiafi ia te au le avatele e tatawai o te whaatalofa ia mau whalofa atu ia i le tino keriso ia e maise ai foi ia le mamalu whailaunga ia sungai whawhiangainga o ti akono ia maise ai foi whaletua ia o naifa nau ia ai whapitoa lava le whaatalofa le nia fiafi ia nei o tatou ainga nei o tatou matua matutua o lo latou whaia le whaiva ia o le tapu ai ia aua le tatou whianga iai mga luenga ia mai se ai foi le tele o fofuanga i le nei aso ia tatou whaafoi le vi inga i le atua ma tatou sula ina lo na alofa lo na anga le lei ia o na lo na alofa tu noa lea o mawhai ai o na tatou toe wheilo ai ia mo tatou toe whaasoa mo tatou toe mafuta ina le upua le atua e peo na masani ai ia o te fia whaatalo whafoi ia i sungai whawhiangainga mana i latou whaletua ia i latou lava ia o loo whapena o na tu malosi mo le ngaluenga le atua ia so se whatawhai taulanga so se ekalesia i tutonu fo i o ainga ia whamanuia tele le atua la autou au nanga i le aso ma le aso e mai se lava le tapenanga le upo le atua ia le whawhanga ina fo i whaleanganga i o anganga mawhina ngalo ia o le to atele o lo whapena o na nau iai ia whamalo whai o le whaiva ia autou sunga ia mai se fo le whau tua ia ina ia autou whaletua whapea fo ia
ia alo mawhanau, ia whaamalo lava vi ia le ali. Ia o atu lau whaatalofa, ngai tutono maota ngase, ia ni tatou mātua, mai se nei whanau, o whaapena o na whiangai ei fo i mamai o le tino, ia le whaamalolonga le atua mo outou, au te whaatalofa ia te oe, whia lava e mafuta mai ai, ia good evening and kia ora, haere mai, ia kia ora ana, pula minaka wakalevu, ia le ali ilo na lofa molo na ngalelei, ia le ngalo fo i whaatalofa i te tono whale pui se i tulo. Ia o ai lava se tasi o iai nano foanga o no nisi fo i o mafuanga. Ia o le loto salamo lava. Ia ma le whaato ese i le alii. Ia ma le loto mawalalo. E mana o mia ina i whaapena. Ia o no tatu o ese mai ai. I noa noa tanga ma whaafita auli. Ia o tatu o oi fo i te tono nano foanga. Whaasa o loto mai oe. Ma futaina oe i le upo le alii. Ia ma whaapena ona e fia i le alii. Amen. Ia whaatalo whaati ate oe le nea fiafi. A whaifio na te malanga i lungo le ala o mai a ngā luenga. Ia, good evening. Kia ora. Ia le ali. Ia whaifio le nā ua whaata oto moenga se i tulou le nea fiafi. Whaifai ngā malolonga. Lea whaina. Ia, e mwhai lava o na sa o loto mai lava lau mafuta. Wa teimi whapene. Ia o le mafutanga sa o loto. Ia, pule lava o iau fika. Vai la whamevela la lau i pukofe. Ia po singa koko. Ia le mase chemin pan. Singa pani popo. Voi la le lo matua pe. Pesa eu. Mai voi ngā le sosia. Ia wa ai sekia. Ka penga e umala ia lea vai. Ia tuu iau au tafa. Ia ngai whalongolongo mea la ia lea. Ia alai. Na. Alai ingua. Ia koe whea kulomokua. Koe lini mai. Vai la tātou tina. Bawa le kau ke kāpenga. Le kau ke kāpenga le whamana tuina le tau wasale wala ka mai. Ngayon. Ia. Ngayon ke ni uma whalongo le ya papa. Whalongo le ya tama. Awa lavang i koe le ngayon. Lala wale mea ngai ringa koe tamai. E whaatau nu pe fia ai pinkeke. Pe pule wale wa e kula kasu kasi. Whalai pinkeke. Ia. Tina se kwa i whai e se vai running shoes ai makwa i ngai yoi perform familia le sa vai nga great performance ia vi ia le ali ia wa mai lo wa fiafi praise the lord wa mai lo wa fiafi ia sa fia ngai foi mga luenga cho tele au ke lo foi le sa vai nga ke le lo lai o va kai mi si ia o si wala vanga kupe wala vanga ova mama awar koe ova oi manga war kai mi manga va fale ia fai se me ai tama fai se me ai tama ti awar koe ova ai le esa i lo waso i lo aso sa wala kamai wala vanga kupe se kusa pekelele arias markelele lo se afia le ali eu koe pe ia la ia le umak ngama me ia vi ia le ali ia tina ia tapena fo i oe tapena lo loto ia tapena lo loto i fale ia tapena mea uma o fafo matotono lo ta fale ia tapena lelei mole aso sale o le atatou paulia ia e whapena na whamanatu ai lo taua ma lau lelei ia vi ia le ali wa ale great performance ia mama le vaiaso nei mal vaiaso lea e o pula sa ba ova ta limit aku fo ia me alofa papa ai pua performance ka ko mama ke minge ia mo ki ngoa e o foi la sa ia mal fasia mal fa ia so make papa laugh make papa happy make papa happy e o pula sa ia wa over the happy lo ka ia via le li ai vai tātou tina e whainga luenga ia ngale a vakwa yo o kafa awar koe overtime no for the overtime is go home after the working hours go home ia wa fulani ke me sa le tax ve kunga kase ke le tax ia koe ko mumu foi la ia le ai hala ko mumu ole mo fu ai over manga va pe manga va lima nga kale lima
saungi kala o whainga luenga o le o ko nginga whainga luenga indaka straight home whapefe manga wale wha ngale uma whai se whaakau ngale uma indaka shopping home awar koi over mama awar koi over o hei lava ngai whainga luenga fia over no for the overtime anymore se ai kanga fa fia tamai gaming Eva aila ia le happy a papa. O ko le sa ke le savali. O pe si o e papa o fa sa. E si o e papa fe ala vale me ke fialo ya. Ngar fa ko papa. Ya sau sa pele ya. Sau e ke si ia o me ke alwa ya. Umbrella sa ko o ya. Ya le ai ia o le happy a ka ko ia le ne fiafi ya. Oi lavo mo leva no ai fa e ma futsaina ta au danga ia tapol kalame fa ingoina Maapupula Faaolataga ia pupula ai tatou i taimiuma ia pupula ai lo ainga ia pupula ai oe mama le la sauni o fole va venga pupula i me ila ma of ma se vai ma se ko kalinga ia pupula pe taimiuma oe mama ia pupula oe mama ia susulu ya papa pe ia ole ole ke me pupula ai mama longo binga la susulu papa fai kaule mai ia le moli emo venga ka ua mama longo binga mama ko ai pe ale wifi ole susulu papa ka vai ka ua foi so se mea si pe fai mai e mama ale o mama ale anga o mama ia mama ia tau na ma oi ia tau se valele tau lo wala tau fa pula bea uma i lau tapenanga i nei yaso maniva yaso to toi ai tili ia le fai lau fasoa tili ale fai lau launga tili ale fai lau tau loto tili ale fai lau siva fale nganga ia vi ia ile ali i onolona lofa ai la kaklis ka pesele kasi malor ka pesele ngape ia le ole ka fa solo kwa ia ile ka au nanga le ni fiafi ai la pesele tulai mai mama tulai mai ia tulai mai fai papa ia kulai umma mai ka kosiva fia ka kwa makai lola ia le praise the Lord hallelujah Smile at the storm. Yo. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Hey, hey. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Down. Yo. Peace, 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 quiet there, but I'm sailing with
Yo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 Jesus. Hallelujah. Vi ia lea li ia Yesu ilo vaa. Ia ono tātou ata lea I lea whaa. Ia awane ingalo ia te I tātou. Ia so se taimi lava lo tātou iai. O lo tātou wufa tasi ma lo tātou wali. Amene. Taimi o lelei, taimi o lelei, taimi fo I o mawhatianga, taimi o fiafianga. Jesus will always be there in our vessel. Ia whamalosi ai oe, ia lenei a fiafi, ia o tātou tā pena ai, ia mo le tele fuafuanga, ia ma plan o mana whaatatitia le li mu oe, ia malo ainga, ia ma tātou o mataito tasi. Aso a matalia I tātou se tatalo, o no tātou whai mea whaasolo ai le lenei a fiafi. Mātou whaafo I le whawhetai ma le vi inga ta mai ate. Oe wai ta tau wailo vi inga. Whaamanuina lo suafa. Whaanene ina oe lo mātou atua I le au noa. Mātou iai le ne fiafia wa fo le polo kalame wa whapenao no mātou. O fo ina I o mātou tangata ina I o whapenao na tuwha ina lo fina ngalo ia le tuae. Ia mātou whaamoe la velo wanganga ina I whapenao na whaatasi ma I mātou. Mātou ta talo I lau whaau unga ta mā, I loo a inga o mawhaina maua le awa noe mafuta mai ai. Ia whapea fo I lo wafa fine whatau wa ale ni a fiafi, whamanuia I lau upu, ia mātou tala noa, tufa whaasoa, ia maua ai, ia se mele lei a walo mātou wa alo o mātou walo ai le nei, o langa a ia tu maua I tuai pele vi inga iate. Oe, se nganga u whaawa noa mai le nei awa noe mafuta mai ai, whaamanuia ia te I lātou lo mātou atua. E nāla mātou tatalo, e alofa lo mātou ali I whaola Yesu Keriso mai e talia mai. Amene, ma amene. Praise the Lord, hallelujah, yeah. Whaatalo whaatu, ia le sunga le whawhiangainga, ia le Reverend Ferretti Cray, whapea foi beautiful whale tua tise, ia vi ia le alii, whawhetai tele mo au nanga matango fie, whawhetai mo le ata, whawhetai mo le upu, whawhetai mo au onga tā ua lo whapea nā una whaasoa ina. Vi ia le alii, praise the Lord, alo whatele mo au lua e moise le whanau, whaatalo whafoi to my beautiful mama, Deia e au. Vi ia le alii, mama, sorry, o le mawhaina mafuta atu le polokalami ana nei le tae au, whatau sawa nei le manawa mai shea atu. Wa whai lava singa tides ke leo lo pokalame tu lo le tae au. Ia wa le whetau I ai le mafuta ina le au nanga. But nawa umana share le polokalame vi ia le alii. Ia whapea foi ia se uso beautiful sisters Ana, Tongia, whaptai te le lava sister. Tai fo mo au nanga matango fie vi ia le alii. Ia whawhetai foi se tātou a inga. Ole ola whaafowina ministry vi ia le alii whawhetai mo le whaasoa, whawhetai I e o lo whaasoa ina le upo le alii whamanuia le atua tu mau le whaunga le atua ia te o tauta I toa tasi. Ia so se ala leo lava lo whaasoa ina le upo le alii ia alo whatu noa I so se ekalesia lava ma so se la whamanuia le atua le upo vi ia le alii en so se ministry lava whaasoa le finangalo le alii whawhetai tai ngā lue whamanuia le atua. Amen, hallelujah. Ia, le nei maengo le afi, ia. Se I tātu le pese lea, ia whapena, ia ona avea I lau vi inga I le alii, ia ona olona lofa malona ngalelei, ia wa mawhai ai, ona o tātou, mawhai ai, ona o tātou whaatau nuuina foi, ia a tātou fuafuanga, ia e maisei foi, ia o le teleo, mea sao tātou whaia, ia e vi ia I pia le alii, le au noa, ai le lata atu le pese lea, ia e whapena, ia ono tātou vivi ia tuai le alii,
I le nei vaenga o le afi. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia oita ma. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Vi ia oita ma. Amen. Praise the Lord. Amen. Ia la tātu tā pese lea. Ia e whapena. O nau tā vi ia tuai lea li le nea fiafi. Praise the Lord. Glory. Glory, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Vi ia oe ta mā. Whaamanuina lau suafa. Whaafetaitele lo walofa maluanga le lei. Ia ua mawhai ai o na mātou au lia le nei mai o le afiafi. Tu mau mai pēr lo whaau unga. Ia ai mai sei foi o lo walofa. Ia te i mātou. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. And hallelujah, Jesus. Glory. Tātou alanga ina le leo. Le panu mā roi o tātou tangata. Ia o na lea lofo lea tua ia te tātou. Praise the Lord. Hallelujah. And hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Lord. Glory. Glory, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. Glory. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, glory. Thank the Lord, glory.
Lord Jesus, hallelujah. Amen, amen, glory. Lord Jesus, hallelujah. Thank you for my name. You can be the glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, glory. Hallelujah. Praise your mighty name, Lord. Glory, hallelujah. Hallelujah, glory. Yes. Hallelujah. Amen, glory. Glory, Jesus, hallelujah. Hallelujah, oil, macho, what you want, hallelujah. Thank you, Lord, glory. Hallelujah, glory. Hallelujah, Jesus, praise your mighty name. Hallelujah, Lord, glory. Hallelujah, vi ia oelo macho watua. Ia tu mau pea ia te oelo vi inga lo macho tama. Tu mau ia te oele whaane e tanga yo macho tangata lo macho tama. Yo macho vivi i pea maalanga ina le leo le manu malo. Ina ia whape na ona susulu atu Maapupula atu lo manu malo tama. Ia whape na ona whaasa o loto mai e lo manu malo ni anganga. O sai tia manoa noa tia i whaafita ulo le nei lalolangi. Ia talia le Faaolataga, ia whaola ina o tangata, ia whapena o lato langona lo alofa tu noa lo mātou tama. Le nei ia fiafi tama, ia alofa mai maanga le lei mai le au nanga nei. Tu mau mai lau whaau unga i lau upu, ia o mātou wola ina lau upu, ia o mātou ngalue ina lau upu. Ma ia tu mau atu ai pea ma whaopopo ai pea lau vi inga le au noa. Le nā le mātou vi inga le au lo mātou atua. Ia e alofa mai e etalia mai. Ono lo suafa manu mā lo wa mātou. Tatalo atu ai le ne afi afi. Amene ma amene. Praise the Lord. Hallelujah. Ia le ale. Glory. Glory. Yeah. Whaafetai le alii ia ona o lona alofa. Whaafetai foi ia ona o le vi inga. Whapena au na tapena ina maalanga ina. Ele nei vai ngole afi afi. Ia walo tātua li whaola Yesu Kiriso. Ia le nei vai ngole afi afi. Ia a taunu foi ia ua. Whapena ia ona mai le nganga o le atua le avanoa ma le itu la ta ua fo ia tātou te whaasoa ina ai lana upu. Ia ma tātou tu whai ina ai ia lana upu. Ia hala lele whesosoani alo nā nganga pa ia. O le maua mai se tā wha malosi le ne afi afi se o a inga i le tusi le a Ioane. Lona ma tā upu e wha ia o naifai upu nā e lua. Ia o te fia wha au ngā ina e tala ai foi. Ia se mea o ngā, ia po se wa o ngā tāua foi, ia o maua mai, ia e tai ina ai, ia lo ni fui tangata vai, ia ma whapena, ona o fia tufa ina foi ia te oe, ia ne e whapena na whamalosi ai pea le tā savalinga, o lo tā fia ngai ai. Ia ilo toi po se lilo, ia pe fona whaata tātu le amatanga,
ia le tāpena ina fo'i o tina o alo lato wasa sa whapitoa. Ia o te loa fo'i tonu o se awa onga i mawhai o na tapu e ai, ma tapena ai, ia le tina, ia mai tātou umalava. Ai pe whapitoa lava le whaasoa, ia i le itu pā o tina, ia i le lato tapenanga, ia i le whaaofuina o lo watua i vi inga, ia ma le whaaofuina o lo watua i au ngā luenga o lo o whai. Amen, ia so uma. Ia ai atonu foi, ia o ngai so se tasi lava, ia o whapena o na mafutaina le au nanga i le ne yafi. O le tala masani, o le tala foi wailoa, ia i le whawhine sa Maria, ia lea sa whapena o na whetala noa i mai Yesu i lungo le vai eli. Ia o le au leo o tele la i nisi o vaenga o le tala ua iloa, ma mauti noa ma lau vivilu ai, ia o lo whapena foi o no lato whaasoina le upo lea li. Ai, na o sina whe auta ua lava lea o te fia momoli, ia i nai whai upu ia, e whaata ua ai, le alanga ina, mene pei o na tau alanga ina, ele tina o lo ta ua ele tātou whai tau le nia fiafi. Ia le mana o mia lea o lo sau ia Yesu, sau e va ai, sau e tilo tilo, pe sau foi e te lua whawhesanga, wa whai mai, o le o lava iai, o lo wo o iai, o lo loa foi lea ma lo mauti noa, o ina foi wha maunia ia te oi. Lea, leitu a inga tangata le nape a lua whawhesangai, ma lua tala noa, awa o lo wo o iai le tangata, o le a maua i lea noa i tatala i te lua tala noa hai. Pei fo ila o le tala noanga lea ta ua i le tusi lea Ioani. Ale whawhine sa Maria. Ia, ma Yesu, amen. Ia walau sila fia fo i lea tala. Ai, o le a o whaapuupu i nātu. I le vaenga lea sa wheloa ia Yesu, ma le whawhine i lunga o le au vai, po lunga o le vai. Eli, pe ona ta ua i nisi tusi ngā o le tusi pa ia. Whai mai, the woman met Christ at the well. Ia po le vai eli foi. So, ole me mua le na, o lo manino. Sa wheiloa i pe sa whetau i na Yesu ma le whawhine sa Maria. Ai, i le teimi na tātou tala noa, mo tātou loa i fo i le atala. So we often think tele lava i no tātou mawhauwhau. O le whetau ia Yesu ma le whawhine sa Maria lea i lunga o le mai eli se itolo. That is not the end. Ea. Ele i ngatai i ina le tala. Atonu we often think na whetau ilo ina i le vai eli tala noa uma. But tātou tala noa mo tātou whai tau pēa mo tātou malama. Ia waloa fo ina e sila fia. Even though the woman thirst was satisfied, ui ina ua whamalia ina foi le whawhine sa Maria po le tina lea ina ua tala noa Yesu le vaiola. Le whapeatu Yesu iai o le vai o te avatu ia e te le te fia inu o le vai le nā e te inu te fia inu fo ia le tā ua pe i te tono ma tā upu lea. So even though that we know and we knew already that the woman thirst was satisfied and some of her questions were answered by Jesus. Sa tale Yesu ni so fesili ale tinale sa fa malia inai. Sa whamalia ina le tinale, ina ua fesili, tu Yesu fesili, sa tali lava Yesu. She was satisfied. So her thirst was satisfied. Olo na nga lala. Iana fesili, iana tu ia Yesu, toa i malevai le ua ofo iai e Yesu o le vai olo te abatu ia te oe te le te fia inu. Ua whamalia ina. So, o le mele fia tuli. Amen. Atonu foi wa e sila fia. Praise the Lord. Lea ua whaailoa mai ele whai upu ele awhionga pa ia lea tua. Ele whai upu la lea lua se fulu walu.
Praise the Lord. Whapea. O na tuu lea le whawhine o lana vai. Ai alu atu le a ai. Ua whai atu I tangata. Praise the Lord. Hallelujah. And the scripture reveals that the story wasn't end at the well. Ele I whaangata pe le I muta pe le I uma pe piuyota ina le mafutanga lea I le vai eli. Amen. Hallelujah. Meaning, she did not stay. Ele ta ofi pe le I nofo I le tina male tala. Praise the Lord. Hallelujah. Meaning, she did not remain silent. Ele I ta ofi, ele I ta mawhai e ta ofi pe whaangata, pe tapuni lo le whai totoa lea o le tala. Amen. Hallelujah. At the place she met Jesus, po o le mai eli le sa la wheloa I ma Yesu, ua whamanino mai ele tina, this place of meeting Jesus, praise the Lord, hallelujah, became the place of searching more. Amen. O le nofoanga ua whesotai pe wheloa ai ma Yesu, matala noa ai ma Yesu. Le ua whai loa mai mawavala mai mawhaamata ali mai I ele tina. Ele I ngata na se la wheloa inga. Praise the Lord. Hallelujah. But deep down, it is a place of searching more. Lona winga ua tala ma fesili ma naomia ma faatupuina la ngona e tele ile nofoanga lea. Praise the Lord. Hallelujah. Mi ele. So ole mena na le ta tilo ya. Praise the Lord. This is just a private encounter. Amen. Pe na o se wheloa inga is just the woman and Jesus. So this private encounter of two people became a public testimony. Praise the Lord. Baka ko kikilo ngila fai upulos fulviva. Leso so watuai. Whapea. Whamai lose fuluvalu. Ua whai atu I tangata. Los fuluiva mai inao mai ia. Inava ai le tangata uana ta ua mai a te au o mea umalava ua o whaia. Pe le ole ke riso ea lea. Praise the Lord. Hallelujah. So, wa tato I loa, ia le tūlanga po le status, ia po le mea na tupu fo I isi tina lea ia le safa ingoa ina o se tina talitani ia ele o se upu tatau no tatou na ina o nolo o ta ua tatou le fionga pa ia lea tua. E te lea la fa winga ina o lea fo I upu na fa matala pe describe pa ile fa fine. Ai fai mai, ele ingata, even though, o lai loa le lei e le fafine lona tūlanga ma lona fo I whaafita auli. But ele ingatai I sa mata is just between them. But whai mai ina ualu watu ma whai atu I tangata e o mai. So o ila o became public ai le private encounter lea sa o la usia pe sa la mata ina mai Yesu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Whai mai, o langa public testimony, and then she invited people to come. Whai mai, o mai. Whai mai, ina o mai, ina va ai. So, come and see. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ialeli mai. Come and see a man. Le tangata lea ua ia ta ua mai lava mea na tutupu ia te au. Pe le ke riso ea lea. Praise the Lord. Hallelujah. So the woman invited the public. So wale ngatalai ila na moli mau private ile la va ma Yesu. But ua public lana moli mau watu. Pe ua moli mau watu ile totele o tangata. Ole va ainga le ova ai esi tinalea pe atato titilo iai.
she came alone. She carries alone all her problems. Amen. So this woman came alone to the well. Ole fōlinga fōile nā, ole amo to atasi o na whaafita, uli maalu lava inga lue lava ia. So she was a private kind of person. Amen. Pe o se tangata whape nāwinga, pe se tangata e mata muli tulou, tangata e mā. E iai mafua anga leo na mata muli ma le si tangata whaafitauli le tupuai. E se mea e muse ilo le tangata ni te wa atili o na whaalumaina ai pe whaamatanga ina ai. Iai fo ila isi reasons e la inga private le tangata. But ile tala, leo tato iloa. This woman came alone to the well. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, before, she avoided people. She avoided other people. She avoided them. Sa musu lava e loa e nisi tangata. Ia. Sa musu fo e loa e nisi tangata. Ia. Le langona la ia te ia. Amen. In her own eyes and in her own heart, deep down in her heart, she avoided people. Sapi lafi mai tangata. Fai mai, even though she avoided people, this woman, amen, hallelujah, praise the Lord, ran towards them and tell them what happened. Wa ave ese mai ele tina lea lona lafi mai tangata ona o whaafita uli sa ia te ia ma le telefoi oni vai ngā sa ia te ia ma ia whai mai ua tuu la vai tua ele tina lea ia vai ngā le matamuli, le whaalumaina, o luma ia te ia, o le mama, le tele, o mea ti ngama, mea lelelei sa tipu ia ia. Whai mai, ina ua ia whetau ia Yesu, ma mauti no le keriso, ina ua ia maua mai le vaiola lea ua ofa, pe ua umona ofa Yesu mo ia pe a ona au mea le vai. Whai mai, ua au mai uma mea na ua salani ai pe ave ese ai ia le ma whaafita uli se le tinalia. A ua tamo e atu e ta watu tangata ia sa lafi mai ai. She came alone, avoided herself from the rest or from all of them. But what happened now? When she met Christ, when she feels and when she talks to Jesus, amen. Ele iko la longa se mele nga. Fe mai ina ua tala noa. Te mina tala noa ele fa fine lea ma tupua ela ngona ya te ia ole ke riso lea. Ole ke riso lea sa fesili ina ua tali lana fesili ina ufa Yesu o hau lava lea. Lale mina tupu fai mai. Na peye to ulu ese umatu lea le ma le lafi ma le tele le mau mea mea vai nga sa ia fe ma wato ulu ese aya ta mo e wa malo na tino fe ma wata mo e mata watu tangata e o mai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tato wa ia the woman who carried the shame. Letina saya tau ave le whaalumaina. Letina saya tau ave le maasiasi. Letina saya tau ave le ti ngao le tele o meleanga saya whaia. Letina saya ave le tele o luma se tulou. Le tele o mawhatianga. Whai mai, this woman who carried the shame now carries the message back to the people. Le tina sa sauto atasi. Ai ua ia tala ina tangata to atele. Le tina sa ia tau ave nei mau whaaluma e tele.
nei mau matangai tele o umalava mea sati nga ima ia tau aveina. This woman carries all the shame and all the hurts, all the pains, avoiding herself from the rest of the crowd. She's the one who carries the message now. Lale message, hey, come, oh my eva aile tangata lea. Come and see Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Be eleli. So, ole me wa ia moli mawina. Hallelujah. Praise the Lord. Wa avea mamaa whaelonga, mamaa pupula, e whaapena ona toswa ina mai ele to atele o tangata Samaria. Her simple witness of Christ, her simple witness of Jesus, her simple time of talking to Jesus and asking questions, whaimai nga satisfied tina. Na malie ato atolo na loto ina uatali Yesu ya te ia. Ole malie le nalo na loto. Sa ia toso ina maiele to atelo tangata Samaria. Peo na taa ule tu sa Yohane watali tono tangata ya Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. So, ole tala, so the story of this woman did not end at the well. Ele ingatai I le ngaluenga. Ele ingatai I le whaalawiloa ina ele fafine o Yesu I lungo le vai lea, po lungo le vai eli lea. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ua multiplied. Ua whaapopo ina ola. Ua multiply ia ola o isi tangata. Ile la tala noanga. Faingo fia la tata noanga ilo se tala noanga fo ilele whaapea na matuai plan leipe ole isi ole fesili atu malisau ole tali fa malia ina lana fesili faingo fia na avea Yesu tali Yesu fa malia ina londa loto telo ana fesili na tali ato le Yesu le neta ma itaimi na tala noai a fa tali au so ole na we fa tau mai ni lato mea ai ma Yesu. Amen. Hallelujah. Ole meta ole fia tala mo ita mo o ma ole ne ya fiafi. Ole ale fe aule wa o mai ele tina le sa fa alu maina ma tinga ma o fa fita ole. Ole fe au fe mai sawi ya Yesu. Waya invite to atele tangata. Waya invite tele ola ole asafatu ma ole amowat. E o mai ya Yesu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So ele I umai I le tala winga le tinalia. The story of this woman did not end at the well, but wa multiply pe wa fa'atupuina mafanafanau wailea le tele ola wa fa'aolaina mataliaina Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Yo ainga le ne yafi. Praise the Lord. Ole ale me sa tupule fafine poletina. She was empty. Sa matua ile ai se ola tanga I sai le tina. Sa na o anga sala sa ia faia. Sa na o meleanga na ia faia. Tato au mai le tali tane. E tu umai le tele o fafita uli. O sa saule tina le vai eli. She was empty. Meaning sa matua ile ai se iloa o le aso lea o le aya. Tala noa ya Yesu. Sa matua I ngao le tinale le teimi na sawa Yesu bai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. But fia whaailoa. When Christ meets us in our emptiness. Amen. Hallelujah. It doesn't mean ole a enda ingale le comforta Yesu. Ile ka emptiness lea. Praise the Lord. Hallelujah. We went to the well with this emptiness in our lives. Praise the Lord. O le tatou te o le vai.
O le tātou te o i le vai, malo tātou ngau i. Malo tātou le lava, malo tātou le anga, malo tātou wangasala. A whetawi la ma Yesu i le vai. A wane i ngalo. Ele ngata ina le comfortinga o Yesu i le personal comfort. Amen. O le comfortinga po le whaamawhanawhana po le suwia o i tā ua Yesu i le vai. Po o lunga le vai, eli le tātou ngau. O le a vea ma au wala. Ea, e tātou te whaola ina i tangata. Whai mai, taimi lava tātou te whailoa i ma Yesu. Tātou te whailoa i lava ina whaatumu i tā ua. Tātou te whailoa i lava ma Yesu ina whaainu i tā ua i le vaiola. Tātou te whailoa i lava ma Yesu i le whaailoa ia te i tā ua le mamana ma le lofa tu noa Yesu. He offered the woman. Ngaia offer i ngai le tinalea, le vaiola. Praise the Lord. Remember, le na sau le tina malea, ma le masa e sai tu lou lava, ma le ai, ma le leanga, ma le whaafita uli o nga la ia te ia, i lo le Yesu. Wai fo ile ni fesi le Yesu, ale fai lau tane e sau e fe mai le sau tane. Sila fele Yesu fa amalia ina po le alo ngau ni te sau maoe po le alo ti ngā male leanga nai te whaia po a fo ia tanga sala lo fai. But once we meet Jesus po le ale leanga e fa alele ina Yesu po le alo tanga ngau e fa atumu ina i tā ua. A ola le taimi fa atumu i tā ua Yesu e fa amalia ina i tā ua. Just like this woman, she was satisfied. And when she was satisfied, she ran to the people towards them. Kangaka ia sa lafi mai ai, kangaka ia sa mai, kangaka ia pe maulunga kule fa isitina. Kangaka ia pa pesitina ila aso ape. Oi, e o lo fefe o ke ali ala le e o musu ia langai kele anga kupe, langai e manga ia longa fale, langai e sili aku ngai ngai lo au, langai le lei. Langa ko anga le loku, langa o langa whangau ea ka mamai, o haunga se ka ngaka nga sala. Whe mai, e lei nga satisfy loa nga fulfill le tinalia. E lei ngata ia te ia. Sa whamali e ina, mai alu ina ia au mai ni sianga ngai whamali e whaatasi ma ia i le manuia lea. O le lofa tu no le atua le mana o le atua ka ke whaia. E mana o le atua ia ka ua, ka ke carry inga le lofa tu no lea. I isi tangata. E le ingata i le la va ma le tangata nga sala, ma le tangata leanga, le lofa. Amen. This is the mercy of God. Le mana o Yesu ia o mau. Ka ke au mai ai nisi kangaka. Ka ke mangu malo ingai, o lona winga, ka maua. Sio a inga, e ta tau no tatu wache au mai nisi. Ka kua koe kufa aku, wangi ka selfish ai. Well, so blessed i le tele o nga tau, le au mai si tinale a moa au. Ele i selfish. Ele i mana o lasi, ele i mana o na o ia. Saya mana o e whaai loa lo nā tua. Saya mana o e whaai loa Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. I ali. Saya mana o e whaai loa le Faaolataga. Le ua ola i. O le aso lea. O le aso lea ua. Whemele le tina ua o maua le Faaolataga. Wo maua keriso, wo maua le vaiola. So, o le Faaolataga le wo maua le tinai i le lafetawi, le la talanoa ina ma Yesu, talanoanga ma Yesu, ma la lafetawi inga ma Yesu. Ele ingatai i. Hallelujah. Ele imana o le tinai keep as a silence possession. Ele manao ia le tinalea e keep ia te ia whaapea o le Faaolataga lea. Ia, e whai maalua ia i. E lava ia ke au. Whai kalia au makalia. Wa lava ia i. So,
O leu fai lo le tina ia o mau. The salvation is not a silence possession. E leo se mea ka kaunga o kako ngu ai. E leo se mea ka kaunga o kako kau fia. Praise the Lord. Hallelujah. Ole salvation, po le alofa tu no le atua malana faaolataga. It is a living proclamation. O se mea ka kaunga kako kala yaku. O se mea ka kaunga kako kufa aku. Amen. Hallelujah. So whawhetai ala lo loto I le ali. Ono le tapena ina fo o le loto o le atina. E whai ma vai o le faaolataga. E whai ma vai ma whi au le tala le lei. Ele I tu, ele I nofu whai mai. Ne ta mo e ma whai atu, o mai. Whai mai na latu I tangata a. Le moto tangata. O mai e ma ai le tangata lea. Vai o le faaolataga. Blessed feet of salvation. Praise the Lord. Hallelujah. O tātou vai, e tamo mo e proclaim. Le faaolataga ma le alofa tunoa Iesu Keriso. Amen. Hallelujah. Vi ia le alii. O lona winga, leo whailoa le tina. We are not only receivers of grace of God. We are the carriers. Praise the Lord. Hallelujah. Awane ingalo ya te itato. O le teimi lava e te talia Iesu Keriso. Ma le teimi e te oo ai le mamalo Iesu. Ma e tofo I manuia ma whamanuianga ma le faaolataga. Awane ingatai ina. Praise the Lord. Hallelujah. This woman reveals to us that we are not only receivers of God's grace, but we are also the carriers of God's grace and God's salvation. Au tatou maua fo le upua le atua, au tatou malama fo le upua le atua, au tatou ona fo I le upua le atua, a whaasa o lota I nei fo I tātou le upua le atua. Awane ingatai ina le tanga luenga. We are the carriers. Carry the word. Carry the grace of God so that other people might come and see the Christ. Peo no ta o le amatanga. O lo wo o iai. O le avanoa le nau avate te tala noa iai. O le avanoa nai avate te langona ai. I lo loto le matautia o le keriso lea na whaaolaina I tāua. Le matautia o le alofa tu noa o Iesu mo oe maha. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia le ali. Aua, ni o kako remain silent. Aua, ni ngalo ya te itato. Waialanga silence, lazy kerisiano. Ina ua ya maua keriso, ai saunofo. It's either selfish or lai yai lava le mea lai leo sa oloto ai. But this lady or this woman na yatala noa loa ya Yesu la ngona ilona loto. Na tali loa ma whaamalia ina ato atoa Yesu wana fesili la ngona lelei. Tasile na mea taua, tatau no tato ilua. A whaamalia ina Yesu I taua. E whaamalia ina lava le whaamalia ea e te maona, e te lava, e te tumu. O le lopo whene mea la aku ele si le mea la kokoe longo binga o le a ea, o le a e tala I atu. Taimi e whaamalia ina I tā ua Yesu. E la ngona ia I tā ua le fia tala I atu Yesu. When we satisfy with His word, knowing in our heart that is the truth. Au tā whaamalia ina le upo le ali I le wa tuwha mea tā ua I lungo le vai ele. I lo tau atu ngao le I loa, ma mao ma le upo le atua,
ai a whaamalia ina o e Yesu, pea e whisilingia Yesu, i mea lo whapena o na sai ai oe, ma ia e tufa ia Yesu i mea nai te iloa, o mata e polonga ai oe, e whaamalia o Yesu le whaamalienga. E te maona, e te tumu, ma e mana o e tāla i atu i stangata, ina ia o atu i ai, lea lofa lea o lea tua, ua ia te oe. Praise the Lord. Hallelujah. Whapena fo i lai tātou umalava o lo whapena o nei totonu o le whaolatanga Yesu Keriso. Hallelujah. Praise the Lord. Vi ia lea li. Do not remain at the well. Awane e nofo ai o i lungo le vai. I lungo le vai eli lea na whetau ia Yesu ma le whawhine Samaria. Ele i nofo le whawhine. Na e ui lava ina maa i tangata, ma sa lafi i tangata. Ai ina ua tumu ma whaamalia ina lona loto, nga ka mo elelei. So as us today, do not remain at the well. Au ngi ka ko ngofu. Ngi ka ko ngofu le vai. Praise the Lord. Au ngi ngofu maka le vai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Vi ele ali. Ai ia o kako kala iaku. Kamo moe. Kako kamo moe tala iatu le whaolatanga. Kako kamo moe tala iatu tangata e o mai. Lea lofa tu noa lea o lo tato whaola Yesu Keriso. Praise the Lord. Hallelujah. Ia la nofo le stangata I lungo le vai. E le tamo e tala. Because she had or he had some, personal experience. Foi lele, lai mga o, nga oa ma Yesu walava lea. Pifapia, walava yakea, walava o ilo walava. Atono le o le feau le na o lo momoli mai le tina lea ma le lafe tawinga ma Yesu ilungo le vai eli. The message is for us to go and tell, come and see Christ. He's here. He satisfied our needs. And He will save and share His grace upon us. So se tasi lava e le whailonga ina. Pe ke laku fo ia malo ngau na uta ua e whaatumu ina oe. Pe ke aluaku fo I mau sei tia ma ke leo mea lo whapolongai oe e whasaoloto mai oe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So do not stay at the Vaieli. Do not keep your own experience and your own personal feelings for iefapea walava oe ma Yesu. Do not keep it just between you and Jesus. Fafifea o ngai loa matofo ma talitonu ma muli tangata ilo tato faaola pe au tale o tamo mo e tala iat. Make our feet as the feet of blessings. Amen. Kako kamomoe, kako kalai. Make us as vessel. Peyo na ta ule pese sa tato matai. Ave tato ma va o le whaolatanga. Ave tato vai ma vai o le whaolatanga. E tau momoe ma tau fetuli. E ta la I atu Keriso iso o se tasi. Po ai lava te ita iai. Po ai tangata na sa e lafi ai. Po ai foi tangata na sa e nofo ai tala foi faletino. Po ai foi tangata na e o mwhai o tala. E po ai foi tangata po ai lava na ita ia oi. Awane e lafi mai e pea o le taime te mau o le whaolatanga. Mau o le whaolatanga ma le fatu no Yesu. Awane e koe lafi mai sesi. O ai lava. Alu iai ta mo e iai e tala iai mawhai e. Sau ia Yesu. Sau e vai, ma sau e tilo. Ma sau e molimau. Ma sau se e tala noa fai. O ea. O mo whano tala noa uia. So, ma nei ia o le wha malosi. Ia, peo na uta o le amatanga. Tina. Praise the Lord. Hallelujah. I lau tapenanga. I le wha manatuina. O le aso sao tina o lo lumanai. Ia. Well, mana ia ai yo atu le aso sa ia ua iai ni nganga ua whapena o na o iai
ia vai o lau tala inga wa yaise nganga wa faaolaina amene o ne tau solo mua mai ia i tātou tina le vave o vai o e faile le tala noa fai tala atu tau mui ia awoni i vave o tātou vai faile mea le nao le tau mui ma tala noa fua le stangata ia ma fai fua tala le stangata ma faaleanga fua le stangata ia vave o tātou vai pe o vai o le fafine le e tamo e tala ia tu e o mai ia Yesu e se i outou tilo ma malangona ma tofo i le alofa ma le angalelei o le atua. Amen, hallelujah, praise the Lord. So inga le ne yafi a fai o tatou i loa mo tatou tastinga le vaiola le ana ta ue Yesu i le fafine Samaria. Praise the Lord, hallelujah. So carry it to other people. Tatou tufatu. If we are truly satisfied, if we are truly taste this living water, lena ofo be ofa ina Yesu mo fafine Samaria. So our job is to carry this living water so that other mothers, other people will taste and see the goodness of God in it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, the world is still thirsty. Olo fia feinu pea le to'atelo le lalolangi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The world is still searching. Tele matele ang nganga. Ay may se tangata. Olo fa pe na ona tu fesili pe o la tulangona. Tu fesili pe male imala malama male ilangona le tala noa ya Yesu e mawai le mafana. Tu tele lava tangata olo fa pe na ona yele ni la lolangi. They still searching. Amen. Hallelujah. They still thirsty. Praise the Lord. Hallelujah. They still broke. They still empty. Amen. Hallelujah. And we are sent to do this. We are sent to carry this living water. We are to carry the grace of God to other people. We are to carry the salvation of our Lord. Proclaim the salvation. Don't keep it silent. Faaongata tau o tatou tangata. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Faaongata tau lo ta bala awina. Faaongata tau ta ua. Praise the Lord. Hallelujah. Faaongata tau i ta ua lo ainga. Ai mai se lava o se fe au mo tina. Malava i lau tapenanga i le aso sa o whapitoa mo i tātou. Ia o tātou tamo moe e tala i la i atu. Ma tala noa ina lei o le faaolataga a Yesu Keriso. Tala i le vaiola lea na ofa Yesu mo tāua. Amene. A whainaa o oyo se tina na sa lua tala noa ma Yesu i lungo le vai eli. Ia whape na ona e la ngona ina le whaamali e ina o e Yesu. Ona ona e tamo ele e tala i atu. Aua lava ni e tato to e maua tina. I le tu ainga tamo elea e tamo e whaitatala. Be tamo e whaleanga le si tangata. Be tamo e ave se tala ina ia mōma i se mea e leo to e taulia mai e leo to e mana o mia na i tu ainga talai. O le talai lea e mana o mia. Whai mai, come and see Christ. O le tala inga le nā le mana o mia i tā ua tina. O le tātau mo e atu. E au mai ni anganga. Au mai ni tangata. Se i tilo. I le tā Yesu lea wa tā o iai. Amene. Hallelujah. Ia. Le nā le tā whaaso le nea fiafi. Se ua inga i o tātou manatua le lei. O le fafine Samaria. O le fafine anga sala wa esi la fia. O le fafine leanga. O le fafine makua i whaalumaina. Masalo wa iai umaluma ya te ia. Amen. Sa lafi solo i tangata. Sa lefia iai mani tangata. Private alo na o langa.
ai ua, ai ina ua whaamalia ina na fesili sa fesili ngia Yesu, ma ofa ia Yesu le vaiola. E le ingata ia te ia. Na ngalo uma le whaalu maina, na ngalo uma tangata sa lafi mai ai, na ngalo uma sa ita ia te ia matau ai maa ia te ia, na ngalo uma na ngalo lo na a inga sa fai ia te ia malalau ia, lungo binga si fafinga si nga makua ipala ilai kala lunga a inga, maanga uo pe mai maule ola ngoma ko ipala ilai si fafinga ikala nga lafo ia pe fapiangisi mai maule kai me ke ola mai maule kai me ke poka kaunga alu ke oki o kalanga o i ko inga fafika uli fapea petai na mana tua uma na mana tua lava le tinale nei tangata ile taimina na faamalia inai o ia Yesu lungo le vai eli. So do not remain silent at the well. Kako ke olo le vai eli mo kako fetau ia ma Yesu. Makua i manga o alo loko e whamalia ina oi. Ia whamalia ina i tā ua. Nei whapena o na tā whamalia ina foi. Leto a tele o anganga. O loo ngā lala. Ia male i o iai. Le mala malamo ke riso. Whasusulu le lo whatu noa lo tātou whaola. A vea pea o ia o Maapupula i tātou loto mo tātou anganga. Ina ia le ngata i le pupula ia te i tātou. A ia pupula pea. Iso o se tangata. Tātou te le iloa. Le meolo o mawhatia i le se tangata. Tātou tau mawhai. O la tātou tālai. O la tātou misiona. O la tātou whao o ato le tala iai. O la tātou wha iloa iai o la tātou ke riso. E whape nā foi o nā. O na o iai le whiau. E sau. Ma va ai le tangata lia. Na ia iloa o ma mea na sa tutupu ya te oi. Au le avea lo whaafita au lima mea e poloka i lo walu ya Yesu. Au a fo i lo maua Yesu o na ngata ai lea. A e maua Yesu. Ia e toea. Ia e mana tua o fili. Ia e mana tua e ita ya te oe. Ia e mana tua malama tangata. Wa tangata ita ya te oe. Tangata nai leo lava mafutanga ma Yesu. Kangaka ika ya oe. Kangaka ngā laile anga fo i le loto ya oe. Tangata na lai tau mui ya te oi. Nungo winga lai lo lava. Lai ngao. Lai manga o mia lava lea lo fatu noa Yesu. Lai manga o mia le faaolataga. So, e maua ke riso. Alula ia whaia ele la. E sau ia ke riso. Mawhaia. Sau se eva ai. Nga e loa fo ila ia lea. Ia le nale tafa asole ni fiafi. So, inga fe mele fai upu luas fulu malu ma luas fulu iwa. O na tū lea le whawhine o lana vai. Ai alu atu le ai. Ua whai atu tangata. I nā o mai ia. I nā wa ai le tangata na ta ua mai a te au. O mea umalava wa o whaia. Pe le o le ke riso ea lea. Amen. Ma amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. So inga le nale tafa asole ni fiafi. O lau whauine tātou se tatalo. Ia no tātou whaamawai le ni fiafi. Praise the Lord. Hallelujah. Whaptai tele tamai ni fiafi lau upu. Whaptai tele lau tufa mai le anganga pa ia. Mātou mwhai ai o nau mātou. Mo fo se mea ngali ni fiafi. Ia lofa tama, Faapupula, tile lo nganga. Ia le ngata ia te au se o inga mafuta le ni fiafi. Mai se lava na yo mātou tina. Ia whapena o na tapena ai mo le whamana tuina. O le aso sao tina o lumanai. A o mātou tapena ma le loto ua whaamalia ina ia te oe, ma i o mātou mauti noa a wane ngata ia i mātou lo walofa, i avea i mātou matina, e Faapupula atu lo walofa, ia matala i pea lo fina ngalo, ia whaia i mātou, ia ma vai ma fe au o lau ngā luenga lo mātou watua, whamanuia i lo a inga ma futa le nei a fiafi, o a fwoi au nanga o tutoe le nei po, ia iai o manuia lo mātou watua. Whai ngā mālo longo la whianga iai, ia whamanuia la o fio, ia oi fwoi o whianga i mga luenga le ni e fiafi, ia iai lo manuia ma lau tau singa lo mātou tamā, a ole nāla mātou tatalo, ia lofa mai ia etalia mai i mātou, no lo suafa manu mālo ke riso, amene, ma
mene. Praise the Lord. Hallelujah. Ia le la ta atu le ta pese lea. Ia tati wha ma vai ele ne yafi. Amen. Hallelujah. Alofa te le atu mo o tau umalava na mafuta mai. Ia wale maua atu suafa onisi. Ia ai wha manuia lava le atua. Ia te oe le ne yafi. Ia malo a inga. Praise the Lord. Hallelujah. Ia le ali. La ta atu ta pese lea. Ia mata wha atu whai. Ele ne yafi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory Jesus. Lava, Pastor Tito, yele ali, praise the Lord. Kamadia le tua mo o lua mal faletua mal ainga. Pastor lo aku yese, faftai tele lava ma fita mai. God bless. Glory Jesus, hallelujah. Yele ali. Praise the Lord, hallelujah. Yele ali. Yeah, fast foi ela tatu ainga le ne fiafi. God bless.